Malona soifua whatan whatu se whapoponga le nei o talafou a le radio Samoa mo le nei a Salulu. I ripoti la tamai le CNN i le mata upu le vau Amerika ma Iran, wa whainua i le whairau tusi o Amerika Marco Rubio o le operation o le militari a Amerika na amata mai a Februari wa mai anei. I e ta wai o le vaenga wa awe iei le wha mua Amerika i le teminei o le toita talaina leo feo inga i le Strait of Hormuz. Ma whaidua fo i Trump i le rawa ripoti o le ata ofi mo le terminated Project Freedom le sa fuafuanga i nei le Navy e taitaiane ma whaasino wa whaapisinisi i le Strait of Hormuz se iwa aipe i se marienga e whaia ma Iran. O li poti fo i hia wa whaidua ai o i Beijing nei le minister o le vai whafua Iran o Abbas Araghchi mo taranoanga ma le minister o le vai whafua Saina o Wang Yi. Whai mai o vai aso o tōna i sa wherua i ai Araghchi e au ina mai le lango whaavau malo a atunu u ma le tau mo whainga o se tari o le vevesi ma Amerika ma Israelu. O Saina o se tasi o pāanga wāwara lata Iran ma na tau te whaatau o fo i le suau o mai Tehran. O lo whetau ina fo i se malanga Trump i Saina e whairoa i mare presidene o Xi Jinping. O saunoanga muni nei a Trump e whaatatau i a Pope Leo the 14th na ia whaedo ai o le wala awa le pope mō se whire mu i sa sa e tūta tonu o loo whesosoani ai i a Iran. Pa mai Trump e ono fiatara noa pope Leo e le lei mo Iran le iei o salato wa o penga niukilia ma na te manatu e le o se mea le lei lea. I le tari ane a Pope Leo e peo na whaeroa e le 9 News mua ta wai o le Ekalesia Katoliko wa loa tausanga o te e atu i so se a upenga niukilia a o lana ia misiona na wala winai o ia o le fautua mo le fide mu e o ngatasi malana misiona wha patele. Pai mai le pope a whai e iei seisi e whai tio o na olona fola o le tala le lei tu iai le mea moni. O whaamtaranga Trump ua whaia o sauni atu le whaidau tusi o le atinu o Marco Rubio o se katoliko foi e whairoa i maripope i le vai aso nei. Ua whaamaunia leo Australia, le Australian Federal Police, o nisi o sui o le kulupu i eiso o tanga i le ISIS, leo le ato e foi mai i le atinu o le apo e ina e leo pe atau no mai. O saunoanga le Minister of Home Affairs Tony Burke i Canberra o whaedo ai le tūranga ma tā uai o le kulupu leo o fuafua e malanga mai mai suria i au setaria e iei suio i la tau ia le apu e ina mamoria pe atu vai mai. Na ia tā ua o le afua lava i wha maumaunga na au ina le au sue o sidi nei mara se furu tausanga o whaiara lato ngā nuenga. O le kulupu e au fieta mai tai ma tamaiti, ma ua talton wina le ato e foi mai i whai ngā malanga e whaataunu mai i sini ma melepone a matatu de aso a tae ao. Whai mai o tamaiti o lo au fia mai le au malanga, le au fia i porkalame wha community, ma porkalame wha tatau i Sawanga. O wha marino foi e le minister e se whasosoani e tu wina le malo ia i lato wia. O i lato wia na lato whiri a wai i se whaalapa putonga whaatupu whaalavelave, ma tu i na ia lato whanau i tūlanga e whaingata o na whaamatala. I le Pasifika wo whaeroa le whainga maloa New Caledonia i ripote le Radio New Zealand mo lato tau fia i le temine feso ta inga umatau whatawa inga ma le atunu o Vanuatu ina uatari malo Vanuatu i le vaenga a le FLNKS i Port Vila. O le vaenga o le Kanak and Socialist National Liberation Front ma lato te langolangoina le tuto tasio New Caledonia. O lo tani malo Vanuatu ini tala noanga i lalo le autu o le Voice 2030 e ilo aini a wanoa malo losi mo feso ta inga tau whawhatawa inga ma le territory of Arani o New Caledonia. Pei taila ua le fia i le whainga malo New Caledonia i a Vanuatu o na o le feso ta i fua ma le vaenga le FLNKS ma ua whale au ngai nai loa mga luenga umai le vao tunu e lua. Whai mai le malo New Caledonia e fōringa e manatu le malo Vanuatu e siri atu le tala noa i le FLNKS na i lo le malo. E leo tā ua se tali a Vanuatu i le nei mata upu. Tala mulimuli mai le atu Solomona o le stofu le vasa nei i le atu Solomona leo le au suai le fono o le palemene e ilo ai le lafo le le whatutuaina whaasanga i le ri palemia o Jeremiah Manele.
Pa mauni mai le motor paramene le tiofa wa maro New Zealand, wa mai ona tu ina atu le ofisa le fono, tusi I fai pule umo le fono, o le au suia I le aforei le tai au o le stofi. O le tūranga la tamai leo le mata upo le pāremia, ma isi sui o le pāremene le ana ave le whamasinonga, ma tu ina mai ai le whaai unga I le vastaruai, wa te tau na wala au loa le fono o le pāremene. Le manui ai ma le apiri a le pāremia le whamasinonga o piri. Whai loa le komisina o leo a le atunuu o Ian Vaivaso, e le isei tu e tu ai leo le mata upo le nei, ma o le a whaua pia fo ila lato o nanga mo le atunuu, e pei o na masani ai, I le tūtau le puipuinga. Tala ia le video Samoa I le nei aso, ia manuia fo ngā ruenga matiu te uwhenga iai ma le atinu. E vai mai pēr I le radio kasi lima I wakolu a mo. Au ngā tele sunga mo O se tala fia mo leo sautina, e se full cash prices ta I lima se lauta la mai le Digicel, e te anga va aipe a lafo sau se le ni tolu se lauta la pe silia tu foi, mai New Zealand ma Australia nga I le my cash a le Digicel I Samoa, e ma fai foi ona maualu a vanoa pe a lafo sau tapa lus futa la pe silia tu, mai falo loa supermarketi ma pamu penisini, o le a fai se I le asfroi le aso valu o me, e ya inga o le reifa abitoa, maru e tele leo sautina, mai le Digicel. O le polo kalame o le Gagaifo Faiva malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosoni mai o le Pacific Specialist Healthcare ma le tongafitia o le ngase o le fatu ma le ngase o le kanesa I fale mai e lua I Nandi Masuva I le atunu o fiti asiasiane I le upega tawhailangi Pacific Specialist Healthcare psh.com.fj E tutu wa e lana whanau, ma lātou ta ua o ia o le manuia. E vi ia fōi o ia I lana tani. Lo o tina, whaafetai lo alofa wha maoni. Lo le tu la fōai o I mātou le whanau. Lo le whaalongolongo ti ngā I le tau singau I mātou. O fua I o lo alofa, ua mātou sele ina ma le manuia. Ua lata mai le asa whaapitoa a tina. O lo wavanole nei e te awa lofa I a mama. I se tusi. O le tauwanga a le Radio Samoa mo le Mother's Day o le nei tausanga. O le Dear Mama. Faisa tusi I a mama. Po e mailau video I lunga o le TikTok. O le page o le Radio Samoa ua mai e tāpena I le pese whaunga. Po e mailau video. Ao e faitauina lau tusi. Tu uai maniata o mama I lau background. O le atapunia le tauwanga I le asofito me I le sefunu o le tai au. O na whaatino leo le sei I le afa le sefulu lua I le asofito lava o me. Mo nisi whamtalanga, rili mai I le tatau officer. Lua ono lua, tasi 5 watolu. Lua ono lua, tasi 5 watolu. Pe whaonga mai le messenger a le Radio Samoa. Ia manuia tele le asutau tina. Mai le pūlenga ma le awhainga duenga a le Radio Samoa. O e fufu e whaatau ese lo fale. E te manao sta ngate whaanongo ia oi, tau tua mo oi, ma malama mai laungangana. Vala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua lua, tolu ono o, 5 lua iwa fitu. Olua lua, tolu ono o, 5 lua iwa fitu. Tā alofa Samoa, wa ule nei o kāsputi alu, a wale sui ale ngila ura ule ki o. A eva mai I le se furu 5 iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Nga whaaftai I luma o le atua e toe whaatalofa mo whalofa I a te oe I le nei fo I awa uli o le asolulu le o ngā tutonu ngā le mu o le nei fo I vai aso o le aso ono le nei o le masina o me lua awhi luas fulma le ono vi ia le atua I lona anga le nei malana whaatau tainga o lo teita I mai eilo tau suifua ia ma se ola fo I o le malo ma le malosi o le au ona nei o le ua tātou toi whelua I ai ma le anganga fia ma le anganga whaaftai I luma o le tua o luma fo I o le nuu ai le o tua o le nuu ia e le ngata I lea whaaftai I le tātou tapa au sili le langi ia ona o le puipuinga ma le saunga le mu I o tātou tangata ina uanganga e fo I le tai au I le oso le la ala usu Samoa ma ala seu I ona tiute mo na Faiva masani o laso
le atau sa vea le ulua ia li pe stanta ma le langi se Yuli Muritalo Al Harrington tu manuvao le vea tātou whi loai ma ofo alofa i a te oe i le nei fo i a wauli o le aso lulu ma lo le ngā lulue ma lo le pale ma lo fo i le tau ata i o tau Faiva e pei o na totofi iai a wai pei o na ofo i atu i aso umalava le tātou polkalame o le vavenga matautia le whaia e le atua. O le wha moe i a te oe le pō. O na sengia leo lau mauli se i e matua i malo lo le leiwa e le maana malama po whele langi le te o iai. Ai malama le tai au. Fangu i a te oe. Ia ma e ma leifua mai ma la wha i whanunga le lei. Fōringa i le atua. Ia, mafusi ai le whau o malo ma toi whafo i le vi inga ma le whaftai le tapa au sili le langi. Ia, wai mua le haso fau, whapopo i haso lo soifua. Ia te oe maa uma i tātou uma. Whaftai fo i le atua i le ngāruenga sāwhenga iai ma le tō whai a whonga mua. Talenga ia seo Manu Francis Ioane. Ia lea fo i wa whailoa i uso i le nei fo i a wauli o tū mau le soifua lau le nei. Ia, ma le tautua fo i wa tāwalu ngātu i le atu nu. Whatalofa ma whatu lau i pa ia masani o le atunu o le tātou vānu nofo le vāta ngata, le tāwhatolu o Samoa i ona tūlanga whalupe, pa ia ma mamalu wha le malo, pa ia fo i ma mamalu wha le atunu, ia ai ma walunga se vi inga o le atua, e si e ana au na pa ia. Maise o le tai au fōuna i te ai malama o le tala le legi, ia, na surui ai Samoa i ave o le la o le malama lama o Keriso malana tala le lei. Le o tātou wola i whapenei. Ia, o le tangata lama si ana amio. Ai, wa uma na whata oto le ala fua o ngā whakerisi ano. Ia, e whaifo i ma whaavai lo soifua. Ia, ma so tātou wola. E masani ai ona iai ia le tātou por kalame malona whaapoponga le malu i whale. Ai manatu o lo whaise malu longa fo ia le whaletua ia e mele palambo. Ia ai o le ai se teimi, o le ai le tātou malo whaaloalongia. Ia o le fionga le li fo ma ia Dr. John Schuster mai i le Fono West. Ia e whalaputonga lea. Ia o lo whaamalu iai ia le telefo i o nanga ia a wā ia le soifua maloloina mai le fono i le West Auckland region ia whaawau le whaatalofa ia te utou tamam tina mātutua o le atunu a lo le ngā lue whaaftai fo i le tatalo matapua i mai i Faiva o alo matama whanau o Samoa a leo wa mafuta mai le sunga le lifo mai Dr. John Schuster ia o se nganga fifia fo le nā, o teimua mua fo le nei, o mawai le avanoa e whelo i atuai, e uina le o whaia le tātou Zoom, ia ai o loo avanoa mailo na siu fufonga i lunga le tātou wala leo ma le telefoni, ia le nganga whaaloalo, whaatalofa atuai ma le fia tele lau sunga le lifo mai, John Schuster, ma lo le soifua manuia, a fio maia i le polkalame, o le nganga ifo o Faiva, ma lei atau sa vea i le nei a solulu. Talofa lava. Alo lava, talofa lava, ma lo soifua, so le ataua, ma te apo i le papo anga sa te atunu le ni tu la o le aso. Ia, ma lo whaafta i atu mo le au nanga o lo whaatino, a wale soifua ma lo lo ina o le tātu atunu. Ia, o le wata ua nei le suafa, Dr. John Schuster, o whapea ai ua sui le a fo i le taleni fo le ale sunga le i sa avea ma le manu Samoa avea fo i ma li o le peleki ia le sunga ia John Schuster ia a uteiloa ai o le tino la vaitasi ia mangafa ma le whaongaina fo i o le whaiu ia a uteiloa e ese o lua o le sa o le a ia sa le lawa sa noanga awa ingo e tau songa se tama. Ia, malo. Ai, o mutua lewa ni tau sanga a lea, tā tele i wheloa i pe ua tā whewā a ia i fo i le tino. Ia ai a o wheloa i ai le o iloa ma whaatalo whātu fo i leisi. Wa mai lau sunga le rifo mai. Ia, manuia lau whaktai, te rata songa, ea taua.
Malo. Wa leva ona whai ole au nanga i tu o le sui fua malolo ina o le veo se fo mai. Ia, sa vali nei le tau sanga, ia, taluna. Ia, le kodi nei, sulanga, io, sa, mata mai lava le whale mai, pa solo ai, mai se ngene a kulani, ia, mai alola ia nai tau sanga i lima, ia lolo se e mei tula i tatou connect i nāmataina mai ho i maangele, le lawo o mai nei i ve tatou service le fono. Sa i sau noa lau sunga li whamai a Dr. Schuster, e winga i le autu moni lava o le whamalu le o le fono i aukilani i sifo o le alo na whawai o le alo na tūlanga tā ua tele e tawai o na silafia i le atunuu ia le au nanga fo ia le fono out west. Yeah, so that's a fono organization. So e pala tato le fono tele po I au nanga ese no faina o na toi tato tangata Pasifika. Ba tikui tato ai nga Pasifika mama uli ya mata me la voi tulanga tu tau so fu maloloina e foi tato la I tu meta o e tato social workers pa pena fo isi la to au vai no smoke free services pa pe fo I lo pa wa pe ia so ani nai tato ai na fo ia mise ne ya lo lunga tau so fo e foi tato service lo va pero so na tu tato ai nga e la le pa ingo to o food parcels so ani fo I vai ngo paketi se lafto o nanga e se o patena na ia no it o si la fiete de tato mamalo tato tunu malo alo wingo al vai ngo fo le o le ia le lato au nanga fo le me le gambling addiction ia fa pena fo mental health illness issues me fa pena o lalo le fono le sa we fo le au nanga le just esa le lava I tato la il fono le io penso so di tu la ngalia o I pese la o le mental health services mai I vai ngor fale mai ro ba pena ye tato specialist o ba pena sesi mai tato clinics malo fa avele nei avano wa o te loa ua leva ona iai ia le whaavai o le fono out west ia malona whaamalu le nei o lo tau whai ai ia le tele social services a mese leva fo I le soifua malolo ina ia aile o I loa tele ele atu nuu mau tātou tangata Samoa, Pasifika ma tangata Maoli foi o aila nisi o lo iai le pūlenga lea tā a matatu ai whaamulumole lau sunga le li I fo mai ia o pole ta iulu tato CEO David Funaki tato organization I fono pata se po ima isi pe io Sammy o tato CEO tato clinical director lo ye taimio Dr. Maria Funaki right but I understand all the trust telefono ya tofu lava atunu po lo representing ile pia le board o I tato fono trust malo tili lava le tau was just trying to establish a background of le tato fono ina I loa I tau tele le fa malulea mo le soifua malolo ina a le fo lo tu nga lue ai au tu sunga I lim to mai tai fo mai tata le noa ile mata uputa uala valanga e saule me o le tau maluluma mai le ngase le o le fulu ole autu le o le tata le noa ngai le fiafidei I be Charlie lava ia ole ta upulo tu ina mai va peta te faso le so ia se tata le noa la ia ungo le fo ngase wai le fo mo le va tele tau sanga ai te me alu ai ma tua onga lava unga o le whamai le o le fulu ai ana o le whapea o le tale o le tafe o le isu
o le tinga o mata ia maisi mea fo le le tinga le tino ai le loa e iai a unga a le mawhai o na tong fitia e o atu inisi tūlanga whainga tā mo le anga i luma. E sa ole nei lawa i o e pila mana e tā ua i o e a matalawa isi o le whaavila velo lo so le Faiva o le wha amali e a matawa ia se vai atu lawa po le tapu o loka po e le isu e a matai o nisi po ua mata tau tale te le ala le mātu o le tale e tau a fie ko le mana o tau sela e vai atu ia la ngona po o le vai o le tino po ti ngā o so o ngā ma maso le tino io so e se lava ia tangata maunga e isi pe no taitasi lua ia unga whenga maratou e foi nisi se vai atu lava e no le Faiva lava e se vai maratou io ale lava ua moina le vai vasi o le fulu Malo, tā ua tele i le whaafonga mai fo i le tātou atunu u i le auli nei. O ai lai te tau ona whailo na tui pui pui o le fulu. E ai nei tau sanga whaatapu laa o tangata e te tau ai ona whaatino pe so o tangata lava e ono mea maanga waa e whaile tui. Ja, sauni me lava nga va umatanga umatui pulu pa ia ai inga po ipa pito mo e ono mo ai na mfaifu le tui el fulu po tato o groups la ia o tato ngata ia most vulnerable which if tau wa ina fa ingo tui fulu wa la val pui pui nga wa apia a fiela to le fulu e fa singa tu nga fo o ya unga o na afia Io e patita ingala o io fa malosia e le fa malosia fa o tuina motato tina mama tua ta I ono lima tau sanga I lunga e la tu eligible for mole vaccine for free flu vaccine e o tuina for I tato tamititi ono masina na ilunga e mesela vai e mo ni mai ta inga pe mai sela o nisi fo e mo le mai suka o po mo fo ngas ma ko pau po ni mai o fatu e ma nisi o kanis e o afiai o tato o groups ne vai na e eligible for the free vaccine ai io e o lo fa solo fo ia faingo tui tele o tatou company tele tanga venga fo I awala wale tama fai o le pui ngala be fai titi ale pe peshe le fugu malo fa tele lava I le fa fonga bai le tulu a fai fato a ki mai lau le tio ia malunga fo I o le tatou Facebook page ia ma le tatou YouTube channel ia ola malo le sunga ya Dr. John Schuster mai le tatou fono out west ia o mafa so le tulanga le tau tele le fai o le tui pui pui mo le ngase le fulu e te tali tonu mo lau tuanga lau sunga le fo mai Dr. Schuster e saunga le mu o tatou tangata pe a whaatino le tui saunga le mu le tui to telo tatou tangata no e to lai ti lau sina pasene ona I tangata po I ono I aini reactions po I tui I le la tu langa o te pautu ai ina ia so mai lo fo mai ina ia confirm le ia mese na yeni reaction I tui ona tu nai tui pui pui tui o COVID per ba pena ke se reaction I tui te na la ona famautu we ma confirm mai lo fo mai e tarse ngai mo e tu e malo va te tele lava o fea e mawhai o nā wanoa ia le tui le mawhai o na whai ai pe o e ni no whaanga whaapito e anga I o tātou tangata
Ia o le tele lavo o clinics lawa roll out ai tuer fuluna matai na mai laso mo a perita. E pai po I tato faitala pai. E tele po ia o afo e mafai foi na e paso ta I tato le ngata mai na paso ta I tato posenta I le forno. O te mafai na ana direct tato I po ila ia to tangata I locations for ima centers lo fai tu el fulu e mo foi ima vena pokina online through the vaccination helpline and ona vela mo uma ia location ese le provide le tatu tu el fulu malo fa taita wo le fa fonga mai o le o to fa fonga mai e avanoa the injection is available at any chemist any of your family doctors and fayona nga ia na fo ia tato office o le fono e fayona anga ia Dr. Schuster I say ai fai ia le tui pui ai tausanga uma matatau ma tatau na fatino ai tausanga uma ia vastai na mo papsili io e ole pensile fiole fulu e ma fo mai le virus o le vai vasi ho e pe sui ia le vai vasi I tausanga uma io pole ongala lea e tausanga uma fa tu ai ia faile tu ir fulu wa ese subtypes o vai vasi le I to tono tato tu ir fulu wala val pui nga mo fulu lo commonly spread I le tausanga o le winga o le virusi po le virus lea ese lo na malo si anga e o tu lista usanga wa pe wa malo si te le atu sa le nei na you evolve le virus le ngata ko idea ia se le atu o le lava o le malanga I mai o tatu tangata ko I mai atu mamau ia e po I fo ese ia subtype le ia via ia o ala nisi au wala fo le mfai le fautu ai nai ia le tato o tunu o tapena pena ia e tali e tuai fo I swingo le tau la tau ia a wai sa wala tau malulu ia ma mai ona mai e fo I vai rusi e tata ai le teimi o le sama ma le tau mawhana whana ma so se teimi lava e o lava fo I le teimi le le tau tutongo ma le to ulo o lau o la au le tau tatupu ia a le ala sa ufa utuanga le tato tunu e tapena pena atu ai I le teimi o le tau malulu ia sa le lava ioi o pautuanga ia nei se o le mawhana logo tato maota malawa io o le pautuina po o le waino tato lava mawhana pana apia ko le toanga lava o le tatafio au ai mise ele na seno tau mafa apa apia foi ai ni a un o fulu o fena I ma to songa o tu lava ina ia a lole fale puinga lava ma pautu au nei so nga la tu I vainga tum wai ta to le loma pa te taina o aba pia fo I se beto tale ia pongo o so tali ponga ia ba tale po ilo tu lima se beto o au o le paititi la vol pepese to tatu o le vai vasido malo fa titi la va lo tata bi ale wa kava uma ia pufango to o ofisili matulanga fa pena samana o mia tawaiona e fa mamla mai na fo ia wale fa fonga ma ale tatu o tunu ma mala malama le leia I mata upu e winga le ngase o le fulu le mba sanyo na mo le temi o le tau malulu o te momoli atu le nga fa ftai a me se fo le pulenga ale tatu fa malu o le fono au kilani e sifo ia ona wa ele tofa e au mai ai lea so ani mo le tatu o tunu uma fa ngai na foi ia le si fongo Samoa e fa lawi lo ai ia lea foi mata upu tawo tele e patino I le soifua maloloina o le tatu o tunu e ia se telefono e mfoi ona fa so ta I tuai I le fono po o nisi foi o la e mfoi ona nga I le tatu o tunu ia e tato numero lea o le o paru se lau tolu wono
ono whaavani. So le o vanu se lau, tolu ono whaavani, o le tatou generic number lava le na pai tatou tai mai ai, tatou koseta. Na pai la ina direct tatou la ia, wala se whaapesili, se au nanga o tatou whono. E na so ania tuai. Malo whaftaitiri sau noa whaalualu I lau sunga le li whamai, Dr. John Schuster, mai le tātou whaamalu o le whono, ia malona ofisa I le tūlangi I sifo, o le telefoni e mawhai o na wala awai, ia mō so se whasoani le soifua malolo ina, e mai se lava whai o tui pui a mole ngase o le furu, o le tau malulu, o valu salau, tolu ono, whāwalu, o valu salau, tolu ono whāwalu. Ia, sau doanga muri mai lau sunga le nifo mai tātau bāwai ai nei a fiafi. Ia, whaktaina mai lau sunga le ia taua mō lau taimi. Pā mai po ia e mo le tulawa le tai mo le wanoa fo tu ina mai. Manuia tulawa le pasau sanga, tatua tunu o lo hapunga mai. Manuia ia o whonga te nea fiafi. Ia, whaftaitele lau sunga le nifo mai, tātou whenua I pēr, whamanuia le tua I o Faiva, alofi lima o lo o tautua I nai le tātou tunu soifua ma ia manuia. Artai soifua lama sunga. Ia le nā, whaafonga le atunu, tāwalunga tuai le talanoanga fo I ma le sunga I le lifo mai Dr. John Schuster, mai le tātou whaamalu ma le whalapu putonga o le whono I au kilani I sifo, ia o lo mwhai o nā wanoa ai ia le tele o whasosoani. I mo le soifua malolo ina o tātou tangata Samoa, le Pasifika tangata Maori, ia o le telefoni le nā I le eise tongi o Valsolau, tolu ono whāwalu, o Valsolau, tolu ono whāwalu. Ia e tā ua, tangai whaamauri le nu mera na, a kale lo volepi, kale wheko ia se kamai kikipe, ia bala au lo mal telefoni le na ole au mai le fautuanga ia te oe mai le tātou whono out west ia whaatonu mai oe profete anga ia I ave ai le tama ma le teine whaile tui ale o le nā fwoi o le tui ina ma le ola matua ia pe a whaalonga atu o tau puni le mānawa ia le nā whaftai le unanga a le whono west ia ma le avanoa fwoi ua talano atu ai I le li fo mai o le tātou tunu ia tate mita lava ia alo matama whanau o Samoa o lo ua whaapaleina I whailonga o fo mai ia o fo mai ia whaapitoa doctors, nurses o le au tausi mai pasi o le au tausi soifua lātu uma o lo o whailo lātu sao I matau I le soifua malolo ina ma le manuia o tātou tangata. Ia ola ma malolosi. Ia, whaamalo atu le tunu, whaaftai ngā luenga le leisa whaatino le nei aso o leo woto e luas fulma 5 minute o na tā lea o le itu la e 5. Ai, whaatalo whaapito I atu tau leo whai ngā luenga. O ala wati ute ma Faiva sa whianga I le nei fo I aso I le amatalia o le alfa I le tunu o le tai au ia se yo o mai ina nganga I fofo I le la ia ma fa pena fo I na tu taula ngā luenga sa whianga ai a watu le fa malo a watu le fa fitai I lo tau lava papale ma lo o tau sai ma le fa toa I ngā luenga ia o inisi o ngā luenga o te tofi I tātou ia malo fo I le au le fata mala awa o le tele lava fo I o taimi e tutupu mai whaana ve lava I tono o whale whai ngā ruenga o le taimi fo I le ua uma le lunch ua uma le malolonga ma le smoko ia no mai lola ia le ua ngula fo le ua matua iso ona ia matau mafa I le vai luango le aso ia sau lola ia le ua pei fo le e whaavale ua fia moe, ua vai. O le tautini moe la I lunga o le a fo ilele o le ngaruenga. Ia ai te la vea ai. Pe se le ai lo lima se masini. Conveyor belts fo ia whaasolo tuai ia o loa alu lista ngata. Ia pe ke whelua ia e ke ua ngofo masuki se lifi fo ilele.
tele ia o avano e ono o mai ai ia manu anga i le tangata pe a whatamala. Whai tau le lei i tūla whono na ua whapipi i solo i vaenga ese o le whale whai ngā luenga. O mea na, ia na whaatino ma whaatulanga mai ele Work Safe New Zealand. Ia i loa tangata, whaamanatu tangata tūla whono mō le saunga le mō i so se taimi i to tonu o le li o lea o lo tō ngā lurue ai. So, safety policies by WorkSafe New Zealand are blasted all over and displayed all over the working environment. Why? To protect you, so that you may be safe in that working environment and that working conditions are favorable to every employee. Ta ua tele le mea le na. Ona o mai leo la utala noa i mea lo tutupu i Samoa. Tātou tala mai Samoa i le tai au na le la. Lea la ua whaalua ona la atu i esto ina o tule epa le te tai o le tua ngai. O lo puipuia ai hata tau o tangata. Le ua whaalua nei o nā ngai atu malana lo ia. E tū i luma, e tali i ona. I mōrianga ma tō laulaunga ia o le a mata o na Faiva se teimi o lumanai. E whaavasenga mai ai, le ala ua maua, o le aso lua sfulma le tolu o le masino o Iuni. No winga e lua vai aso talu o le mai, ia celebration ia po o fia fo i o le tuto tasi o Samoa o le neitau sanga. I ona tula i lo lea i luma o le whaamisinonga. Le fo i la ua ta talo mai ia lo ia. Ina ia tu ese morianga, e wha morianga. E tasi le morianga, mai le fionga i le li minsta. Le la auna fausia, ia ai ono Dr. Alec Ekeroma whasanga i le sunga atu le epa i lona tau whaleanga. Ma le tūlanga o le wha maoni. O wha matalanga matu ua inga. O lo o whaia i le ali i fo mai. Ma o le minsta fo i o le matanga luenga o a onga. Ia, ai maisi mōlianga e tolu. O mōlianga e tolu mai le fionga le li pāre mia. Le sunga ia Honourable Prime Minister la uli o le Māria toa. Le ua te apolota i vau Fosi Schmidt. Wha asanga fo i atu i le epa. E winga i lona tau wha leanga. Ma le wha o ngā ina o wha sala launga. E wha leanga ai ia masati ai se tamali anga. Ai maise o le teitai o le malo. Lea la ua tofo foila i eitu lepa. I le meo le savali i le whale wha masino. Ioi. Ala ngā tatau ai. Po le ala wale tūlanga teitai o le tangata. Malona tūlanga māwalunga. I lona to mai malona sila fia mga aluenga ma me umwhape nao ni whailonga manianga wā. E te tū ailu mo le whaamsinonga. E te alua o e te nofo mai whalongolongo. I le whaamasino. Ai tali atu lauloia. Po le ale mea o le awhai ia oe. Ia ale na. Le foi la ua tāwa vai ese. Ese le aso wala uwinai le mata upu lea. Ale tule epa ma le afionga le minsta o a onga. Ese foi le teimi o le whaatulanga mai e leo leo. E wala uwinai mōrianga e tolu ale fionga le li pānemia. Whaasanga ia tule epa i seisi teimi mulmuliane. E le whaia whaatasi ia le suenga o mata upu ia e lua. O mai lau, tala noa i le fia wha maloma, fia wha aftai. E le fionga i le tamasa tuala. Tu au pepe Jerry Warwick, o le whaia onga o le tātou au CC a Samoa, ali i mata mai tai. Lea na maua le tūlanga mua i le wha ngā solonga o ta longa. Sua ngā simpini lea na whai atu o le CC o a mea mamafa. Ale lalolangi na au fia ile Oceania ma
mamalo le taupulenga a pele tānia i le tātou o tunu i le vai aso na se i mawai atu nei. Ia, e ma ia le tulanga na ausia e tātou au sisi ina i le ngata i lii ia whapena fo i le au o tamaitai. Ia mai tele ni le koki mani matati ana ausia matatai. Ia, e le ngata o matati a le Oceania, o matati a le Pasifika, South Pacific Games, Oceania Games, and the Commonwealth Games. Leana tatae uma le tātou au tama whapea fo i le au teine. E ia te minasa o vavai atuai. Ia o iei fo i le whaasea o no se tasi o whaamisidonga na whaia i le li o pelonge. Ia ma whapea i sa minoilo na vai i luma a sa tau na tū sao mō nai se kone se lua petolu. I le si i fo i le tau le si i malele. Po le clean jerk. Ia au i o lea, o le nā fo ina whaamlia i nai i le tātou au. Ia matula lata i le lima se fulu, monu tupu afe tā la, tupe au se tā lia, na whaamlia i nai i ali i matamai tā i o le tātou au. A watu waili wha maloi lau fionga le tā masa tuala, lau fionga le tu au pepe, ia wha pefo i o soa tau, o li i matamai tā i u malava, sa avea o ni whaia onga, avea o ni tangata whatonu, ia aile ngata fwilea o outou umalawa o alo matama whanau o le tunu. Sa awai o stangata tau wā, ia po o stangata lango fwoi i le tātou team Samoa o le au si ua a mea mamafa. Alo whaftai le lotonu, whaftai fwoi i lo tou manatu i a Samoa. Ia e mo se fwoi. O le li i whaia onga, ma le coach. Masi ona fo i tua a, le sunga i ase yuli Paul Warwick, i lona fo i sao i matau. Ma lona sao ta ua i le whaafai le ina, ma le tapu e ina peo le nei ta longa, i le tele o tausanga. Ia e peo na tula i mai fo i le pa ia mawalunga o le au a inga o pelonge, o uso matua whawhine ma i lato umalawa. O lo i ai so tanga i. Ia whapena fo i le sunga au mua pilang wai. Ia ma i lato. O ena whaia le tālonga i le telo tausanga. Ia e pei e le amana ia. A leu te whai atu. E pei o na paui o tālonga fo i le tunu usā i loa ma mauti no ai e mau maini pine. I tālonga le Pasifika i le telo tausanga umawai. Ia, a wafo i ole la kapila tō ia ma le soka ma isi tālonga whai tō tele. E tō tele tangata e whai. A le tālonga leo le sisi u a mea mafa. Ma le mea le fusu, po le whai pele. O le tālonga e whai tō tas. Ke le fusu wau ka e iu kumo maka e whai i le lau whalipe te whai lau coach po se sia. Sao se kui ma iau mea whai pele. Le a lau ngai pingi li sia li i. Ni fa pena le me pe si o le falonga ko le apa u la lo si ku o le avo o le o me a fa mai ka ngoi fasi apo ane lunga le me a one man band asia tatu wa mio. It's an individual sport, and that's why we must respect the sport itself, and also our coaches and all of those people that were part of the coaching team and those who assisted our team to make it to the accolades and lifted us to the pedestal of the sport. And also, whatever breaking records of the South Pacific Games, breaking records for the Oceania Games, and even the records of the Commonwealth Games. Ia le walau tātou tūla lata nei. O le la fili tātou au te whalonga tu ia tu au pepe, Jerry Warwick. E wholika mai e iwa i le tō se fulu a tātou tama mateine wa oko meki lava. Ne whaamnia ina masi i tia o lātou swafa matulanga. E avea ai, e amata whau ai le tātou au si i o le taupulenga, o tā longa le taupulenga a pere tānia. I se teimi
o le tausanga le whai ungo le tausanga nei. Ea, ma lo whaatai le tapua i le tunu, oka i le tawawa i atu o li ilma tautia, fo i lea. Ia mea i ta te whaatai ei, lea o tau sila atu nei i ai. Ia i la tau le au sisi, a mata mai i panga la iti, whamanu i atu fo i le tuafine ia ele po longe, whapena fo i le uso ia sanele. Nisi o i la tau o tamatuai sa la tau, leu te wawai atu le sunga ia Matthew Vaya, ia, wape fo i tua pepe, o li i muta mai tai, whawhetai lau tau lo tanu. Ia, e leo se mea whaingo fie, ia le meo le si u a mea mamafa. Awa si la ai, he wa tau na ma lava ma tau ma, nei law control, le pressure vo le. Ia ke o si a kurunga e pase me fa le kongu se me o la me la fai. Ia, ai fa ma lo watu. O mai lea, o la ufa soa i le mata upu lea walanga le, tali ye ata ngata. Ma fai mai, ua wawa ai atu le tunu o ma o sui fo i a tu maanga, male la ngona le tu malo o vai maunga le tolu. Ia lea la o fai atu. My prediction, wafunga le ilo tala na fai atu. My prediction is there will be another by-election for Vaimaunga Tolu. Ia. E ai la tau nana tutu i tu o mata upule. Lea na mafu ai. Awa au tau sila neila iai. Ile to o tele o tangato le tu malo na palota. O lea le mea na fai. E isi vaenga o tau ia o le fast ma le whatutua i le atua Samoa o tasi. Na fai na lai o na le ma fai o na o le fai numera lea. I sona maua lunga e te tau no o ia manuia ai. Ia tai seu oli. Po tai oli seu fiti ai masu ta Filipepe. We blame ourselves, yourselves. What did you do? Who was behind this? You e nisi o le tātou a ainga sai tu o le mea lea. Ia, le la o whai atu nei. O le nā o avatua i luma. No, utal tununga, e lava mau tutu. E tu ina tu ai le fina wina. Ma lo i ina le whai unga lea. E le tangi o whainga panota. My prediction is that there will be another by-election for Vaimaunga Tolu. Because for sure, Tai Oli Seu will petition and challenge the outcome in court as this by-election was so corrupt. Nala, wale tasi se bolimau, le lua se bolimau, le tolu le fa. So le ayo mai uma ilunga le social media. Now, all of these clipses will end up on the table of Li Olavea Fatau Malama Awava. Asia, he is the head of the cybercrime unit. Mole su no so se soli tu la fono, e soli ele tu la fono. Ma fa pena foi ona tangi ai. Le fatino ina oni soli tu la fono e fa au ngā ai. Ia devices, ia po le upenga ta whailangi, po telefoni, po oni video recordings, ia male mata i tu uina o le tufa ina o le tupe. Ai moise e soli. Po e mai maka o me o pusa pisupo, male aka o le kolu se lauka la kawhiwhi. Ia le na pusa moa, ma pusa apa, ma pusa ele. Ia o mai. Tātou wo. Ia awala ia le tātou te pole. Awala ia le pole vale. Le aingo le whatutu o le tusa mo utasi o te iloa. O la lava e whema liwa ia le tofa ia lautimu ia. Ai o te iloa o matua le mautonu lava. He knows what happened. And he knows that people that are becoming witnesses and testimonies to testify in this election petition
are some of his own relatives and close relations. Ioi, o lona lava a inga, tangata o le nuu, ia matangata na te māsani le iai ma mafuta iai. Ala vasila na, why? Why would somebody very smart and somebody with full of confidence would give away money to become corrupt and also wasted all his time and effort? This wasn't needed to be. Was uncalled for. Sa tau na lava lona whātūtua malona. Talitonunga. A whai walu o le whinangalo leo le tunu. Lalan me toi 2-5 nata I se lauta I lua se lauta I tolu se lauta lama tuwha atuwai maname ai. Ia resta siuala ia lea o mai lea o la u tala noa le mata upu le whatoa umanei ana u whanangalonga tu iai. O le whailo inga ale a fionga le li pandemia ma le mamalu I le vasenga o lau tustala ma lau whasala lau. O te matua I o uofu I le mea e ngata I le uofu. Me mua. Le uofe siri le si tamaita I tustala o te leilo le swafa a opo waifo I le media outlet e ngalue ai. Ua whai le fionga le li pandemia. Pe mo I le tala lea ua whaalongo iai, ua wha ma vae li o. Le tō whae le li o le tū ia la vea. Wha tau malama au wawa. Mai lona to finga lea. Wha to a wala au ina nei iai. Ma wha o wina iai. O ia o le wha o lulunga o le cybercrime unit. Lea na fesoso ni mai le matanga ruenga o leo o le federale. Australia ina ia whātuina. The Australian Federal Police and the Samoan National Police created the cybercrime unit. Lea lai te ia tulpanmia. We. O whea tau te mai I manitala. La na lea lai ono usai atu le tele o le ngasu le lau mai le autustala ma lau whasala lau. Tu lou lava. Le tātou maftanga. O le JAWS, po le Journalist Association of Western Samoa, po le whalapaputonga o lau tustala, ma lau whasala lau o Samoa. Ai sa le mea e whaiso o lea mea. Tau teo mai, wao tātou umau sui, usfono le stala, whaisa whanga o le whalapaputonga le nei. Ale mea le ono utowo mai ma mai. Ele sai, e te tau na sa I lestu stala wa mene e lea reina tupul pisa. Ma mai tau mai lea tunu. O le whaia o tātou tiute. Ma tātou le sue mare ma ele ngā. Where are the sources? Where are the sources? E le una puna mai mea whapea. Whawale lea whapea. Ma fasili whawale lea whapea. Lea la wa tei atu le fionga I le pandemia. We. Oi lea wa sa wai. Ma mapuna ane hai lea mea. Se sos whātua ina ale mā lo le fo ua liki ai tua lea mea. Ia le utoi atata mai tai tustara. Whawalewalea stupid and idiotic behavior when it comes to a press conference with the leader of the country and the prime minister of our country. Ia wali leave whawalewalea la ia lea a lea bela utupu. Nei lo el pandemia. Po feo mai nei tangata, ma mai nei tu inga whamatalanga whawalewalea pongi sā whapea. Ai maisi o le whaafongafonga atu Samoa, maisi au tustala, la mele se I wha, mawhau mua le le iai, whato a whanga ila ia leo le fasili. Ale ale onga. O le fasili leo ua whai. O le alona wha maoninga. Whea tupunga mai ai, mamapuna I whai lea manatu. O na pauna ale me e mawhauwhau I le pandemia. O le manatu whapea.
O tau langona whawhaua ia lea lei tau mai luma I ma lau mai le pefu ma le ngau ngau sa. Whawhaua o tau ia. E se le mātanga. O le a tātou wō e malolo, fo I mai. Ona tātou tala noa la ia lea. I le mata upu. O lea ua fasilingia ai le fionga I le li I pāle mia. I le pūlenga, po le jurisdiction, le malosi anga. E mawhai ai ona o atu ni leo leo, pe a talusanga mai Samoa, le malo Samoa, ini leo leo New Zealand, e o atu e vesoso ni atu ia Samoa. E a afia ai, le tātou whea ngainga, the Treaty of Friendship between New Zealand and Samoa. O te fia whailo ia te oe, le tā ua o le nā whea ngainga whaale wō. O lo spela mai I. Le malosi anga o Samoa ma le malosi anga o New Zealand. E mawhai ai, o na whesoso ni atu New Zealand, I so se taimi, I so se mata upu. E mana o mia ai e Samoa. Le whesoso ani I le mea o le o iailo na malosi. E so ia le tau whaavalea mwhai mai, e le ise pule a Samoa mwhai e, o na tāro sanga mai o atu. E whai se whesoso ani mo le atu no. Tātou fwoi mai tātou talanoa mwhaso iai. In this update, unemployment's continued to climb in some parts of the country, despite the rate dipping nationally in the March quarter to 5.3%. In Otago, it rose from 2.3 to 3.6, well below the Bay of Plenty's surge from 5.7% to 7.1. The Herald's Liam Dan says Wellington reached 6.3, Auckland 6.6. Some ugly numbers. We talk a lot about that rural-urban divide in the economy at the moment. Definitely doing it a bit tougher in the cities. Labour leader Chris Hipkins says just scrapping the Broadcasting Standards Authority solves nothing. Media Minister Paul Goldsmith today announced the BSA would be disestablished, letting media regulate itself through the Media Council. The authority recently came under fire after deciding complaints about online programs, as opposed to traditional broadcasting through radio or TV, are within its jurisdiction. Hipkins says self-regulation isn't the answer. Removing one backstop without replacing it with something that's robust and well thought through is a really, really risky thing for the government to be doing. The Reserve Bank says households and businesses face significant and immediate impacts from the Iran war. Its latest financial stability report warns the conflict particularly affects transport, logistics, forestry and fishing businesses. Governor Anna Bremen says our banks are well positioned to weather shocks, far worse than we're likely to see. But she says conflict is definitely affecting our trade and activity in financial markets. From a financial stability perspective, our concern is whether we see an increase in borrowers falling behind on their loan repayments and if we see an increase in business failures. A man's been convicted after pretending to be a police officer to reel in young women. Open Justice reports 20-year-old Charlie Simonson Kemp lied to numerous people and told police he impersonated them to be liked. That's news. In sport, the Hurricanes will be without Cam Roigard for the run-up to the Super Rugby playoffs. The All Blacks halfback has suffered a calf strain and is sidelined for 3 to 4 weeks. Meanwhile, Blues coach Vern Cotter has retained Sam Nock and Stephen Perofeta at 9 and 10 for their visit to the Crusaders on Friday night. Finlay Christie and Bowden Barrett come off the bench. If you want to get a result anywhere later on the season, especially down at Christchurch, you'll need a strong 23. So it just means that we get game time and a different driver's perspective on the game. The Crusaders have Reves Reihana at 10 with Taha Kamara injured. Wing Caleb Tangito is back for the Highlanders as they met the Waratahs. Luke Jacobson and Kyron Tomoe-Falau are back for the Chiefs against the Reds. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa.
Baliw may lawan na tai, manong iya, manuma
matama pole no foi tu ainga o fuata mangafa afio mai o tofai o no ole matua afio asima le patuma ainga e tolu maliu mai lawa na tai manongi a manu matama pole no foi tu ainga o fuata mangafa Fianga su filoi o le manava o ngā luenga ia le tu taula fo i o tiute ma Faiva o le nei aso ai ngā Gagaifo ai Faiva o Samoa i le ngata i New Zealand nei o le tātou atunu o pele i Samoa ia ma so se tafa fo i o le lalulangi ia o lo tutusa o tātou waso mo tātou taimi watu le wha malo ma le wha aftai i o tō Faiva sa whenga iai i le nei aso. Ia mese o le polokalame o le Gagaifo Faiva. O le Gagaifo Faiva, ia o le wa mawhai on awi nātu ona o le lango mai. Ia a le tātou whale mai e lua i Nandi Suva i Fiti o fo mai whaapito o ngase o le fatu ia whapea fo i tautonga o ngase o le Kanesa. Mori tuaile ngang whaaftai le Pacific Specialist Healthcare Hospitals, one in Nandi and one in Suva in Fiji, for treatment of heart condition, heart surgery, and oncology in terms of treatments for cancer patients. Whamaloa tuai e le alipule ma la tofoi komiti whafoe, Parish Kumar, whapewhoi atoa ma whai upolu, tai akui, ia male tua whine whoi alua i pou o malo. Christine Finau lei ataua. Lea sa au whaalonga tu nei. Na matua ila lango le whina ngalo le fionga le li pāle mi o se tasi leo mata uputa ua tele. Wa ave ye le fa mua le fionga i le pale mia malana kapeneta ai mai se foi le minister o le soifua maloloina le task force a le Ministry of Health o lo tai ai ele fionga i le tamai tai pule Director General o le whalemai
pe ona ia le tamaita ia June Scanlon Louis. Watu wai le whaamalo ma le whaafitai. I le tai au fau ua fua. Ina ia mawhai o na toi tanga i masilasila tutoa. I ngase au inatu i whafo. Le ngata i New Zealand nei, ia, le a whai titi ai fo i le mamau tele o le ave o tātou tangata mamai i ntia. Ale nā ua lata ane ia le whare mai fiti e pe ona mai o na saini ai le whengainga, the Memorandum of Understanding, sa o awa ia tuwai, i le sainia o le nā whengainga mata ngofie. Historical moment in the history that will change the landscape of the health system of Samoa forever, for now and generations to come. Ro mai leo lo tala noa le mata upulea na uto sila tu ye le atale na le atau se vea le amtanga fa solo tu ai le suyo le official lo yasili ya malite mai ta yosina operations manager from the Attorney General's office ya ole sunga ile li faton sili Parvish Kumar le fionga ile minstau le soifua maloloina honorable va'awao lo fipo salu ya Dr. Sanjit ya ona so lea male fionga le tamaitai Director General of the Ministry of Health Force Health Task Force of the Ministry of Health i Samoa le fionga i le tamaitai pule John Scanlon Louis ya style fo le na ya mau se fianga tele le na fo ia te au ia le sau Io tātou tangata ma le whainga malo ai maise o le soifua malolo ina o Samoa mo a tai au. Ia wape ono tau sila fia le mea le na. O le tele o taimia mai io tātou tangata mai inti o whaisi ma mau tele. Tau titi lua le tolu aso o alu le valele. Ia mana tua la height above sea level. Ia o tau le mawase o kisene o tangata ia ave o le cancer. Ia whape na fo i ngase o le fatu. A whaila e mawalunga tele le sisi o le alu le vaalele. Wala i titi foi le o kisene. Ia ma o le mele na e tele ina maali liwa i nisi le i tau nuu. Le i whaia tau tonga o nisi tau nuu maali liwa le i whaia i le papa i ese fo mai. A whai fo i lai toi whafo i mai o tātou tangata. Ia, le tele i o se leni matupe ala malo aluai. E au mai, a ua iai fo i male. Whātonunga le nā le whalema i mai India. E sāna toi te tala le pusa maliu. E o tātou le mautonu la po le albele ta o toi tono le pusa. A le ua mai le whātonunga a le pule o le maliu po le coroner. A doctor's legal opinion and instructions from India. Do not open that casket again. So, ele se ava no tātou te whamawai atuai. I e sa pili o tātou loto. Ia e tanu amalango mau, tātou te le iwa ai i fōringa, pe sa ole tangata le ta oto i tono le pusa. Whātua i fōi, awa o mea nā, those are the scenarios that we come face to face with, and the challenges of the long haul flight back and forth from India to Samoa and from Samoa to India. Ia lea lau mo le avanoa. Tātou te anga i tu e fiti. In fact, no mai ia fo mai tono fiti le wharebai le o le Pacific Specialist Healthcare. Ma tonga fiti ai atangata na ave mua inti i tono Samoa. Ma toi manui ai. I refer muli atu isi ngase e tonga fiti am. A wafo i rao tangata i no na ave li atu sa ve i Samoa. E lea ni agents. O tangata e pūlea wharebai. O tangata lātou te lātou te whaatamu ea whale mai. Ia mafo mai whaapitoa o le fatu male kānesa. These were not agencies or sales people. They were actually professionals that own and run and operate these specialist healthcare hospitals. And also, they are professional doctors, oncologists, and heart surgeon. Ia le na, aftai le tua, aftai foi, i le malo, lau fionga le i minsta, lau fionga foi le panbia, lau kapineta. I le amana ia, o le sao Samoa, ai maseo,
o lo ia i tono ia pulenga. Ia nisi o alo ma tama whanau o Samoa pe o le fionga. Ia atoa ma whai u polo tai akui. Ia male tamaitai. Ia lua i pou o malo. Christine Finau lei ataua. Ia le na. No mai leo lau tala noa le mata upu lea. Nga la ngā nei. Ona ole iai o stasi fo ia li i. Whaafia poto tele mo na mawhauwhaunga. Ina ua taulanga ane le mata upu mamapuna i le tō wha le fionga le li pānemia. Ua tusi whaapitoa, mai le mana onga whaapitoa. I le malo ni usila ma le matanga luenga o leo leo. Ina ia fesoso ni atu. Nisi o li malu o le malo ni usila. E fesoso ni atu i le toi whaatulanga ina, ma le whaawasenga ina. Oa onga e tatau o na whaia ina ia malutia ai. Ngā luenga whaatino ali malu o le malo, ma le matanga luenga o malu o le malo i Samoa. Ao leala, o vesidi e le tangata le nai ngoa ia kingi apa kanata. Le toi mai maua le teimi e wha ingoa ai. I suwafa tā ua o le ainga wala umana tusi fo e le ainga. Sali, na e te soli tula fono lo toi wha o ngā ingoa le ainga. Ia e pule ia o e la tui. Me ale nao la ua umana o mai fo i lunga. E o lo tai matali i afio anga i le suwafa sala. Tulou, pai atu sala mo lo na fale valu. Tuala ma sala mo lo na fale se fulu. O malu le ainga salmuri. Anga e mai se fo i matua fitalai o wate vanga ma vai fale. A le ae whaia le tau whaaleanga. Ma whaata sina ai ngoa o le ainga. E le tamaititi lea. E matua la ngona ai le whaanono. Lona whaaleanga ina o te tai o le malo e mai se le fionga. I le ali i pāremia. Malana kāpeneta. Ma le whainga malo le whaatutua i le tua Samoa ua tūlai e tau ave le malo le teimi le nei. A le foi o umana tusi i le Foreign Minister a Australia ia Penny Wong. Aua ni i alwatu i Samoa. Le anga o le teitai o le malo Samoa ma le pāremia o le malo Samoa e soli tula fono. Maolo o iai mo li anga wha soli tula fono. Maona whaamsinonga o lo o whaatalitali. Tusi i o i le fionga le li pāremia, ma le ofisa o le pāremia. Ia Christopher Luxon, e wani aluatu i Samoa. E anga e soli tula fono le pāremia o Samoa. Whapena fo i le tele o whaamsinonga o mori anga wha soli tula fono lo whaasanga ia te ia. Le ale mena tupu. E le sopoloa le pule au i le pule po. O le mea le nana tupu. E le ai se fe au a le tamaititi lea. E pule ai apo a ana tusi e fight. Ai lei li ua ai le vai o sina. I le tofa sa ili ma le tofa fasoa a le fionga le minsta. O mata upu whaava o malo po o le Foreign Affairs. Minister of Foreign Affairs, the Honourable Penny Wong, na malanga tu lava malana au malanga mamalu i Samoa. E whailoa i male fionga le li pāremia malana kāpeneta. Male whainga malo. Na whapena fo i le fionga i le li pāremia. O le malo New Zealand, the Honourable Christopher Luxon, the Right Honourable Prime Minister of New Zealand. Malanga tu. I le wane le pāremia ma whaia le whaava alo māua lunga. E le whaafo tupu ma whae e le swafa ina ua maali lia i ai. E ali i ma whaipule. Ai mai se foi o tupu ma e. O le afio anga o sa ngaunga ma pia le whale tui sa mau. E a whapena fo i le whaale tolu ma le vaina le lepa. Alo sina ma alo le maali e toa. E a awa le fuai fale o sale valas ia pia. Ma whae le swafa i le li i pāremia. Tui sinave maulu ma tōtua. O malai tā ua o tupua malao ai.
E whaatino lau mea i ai le whale sa ngaunga e maise fōi, le whale vai maunga ma le whale tui sa mau, i to tonu o ele ma le lau mua, i le whale tolu ma le vaina le lepa. O autou sila ai sa moa, e maise o lo whaafongafonga mai a inga, o le tamai titi lea, tā lo whai, a le a inga fōi, e tele o na whai fe au, i la tau, e ngā lulua i le ngā luenga pa ia le tua. Whātasi nai, ona o winga, pa a malele mi ngāo malele ma fufau. O le asana whai lava i whea. Ana o oeo si tangata loto Samoa. E te le wha leanga wha mātila tila i luma. O le lalolangi. Ia le tūlanga. No o iai lo tau wha lata. Ma lo tau wha se. Mai whai ai nei winga mātanga. A o tali foi pa sau doa le fionga le li pāle mia. Sa e tau anau atu. I se teimi e whaatala noa ai i lunga o lana pola kalame. Ale ale mea ua e whai. Sa u whai atu i le fionga le li pāle mia. Ma nisi foi. Ma lapata ia le fionga le li pāle mia. I le winga o le tamai titi lea. E whaangutu lua. E tala pepelo. E manao i le seleni mo le tupe. E tau whaalata. E whai mea leanga i tangata. E la taimi na watu leo sa utala i el mta upule na. Se o tau silsila i ai. Ia le na. Na le ata e a le pale bia mwhai mai. Na lofa i ai. Na lofa i ai. Na leio na. Tau sema lava se taimi sa uai e whaise tala. Ina ia mawai sa na tupe wa lau i loa. E le o ilo atu i eise lumana i o nei tamu. O lele le a ono sifuru mon tupu tau sanga o lo whaia pea le a onga loia. Pea a whaia sa o le nā mea o lo whaia se mea whapena. Ia, o le mea la le nā o leo tau nuu nei iai. Ua tusi mai fo ili matanga luenga o leo a New Zealand. Po le a le mafua anga. Ua a apa mai ai Samoa ma le pale mia. Ele eiso na malo si anga po se jurisdiction ale malo Samoa. E a watu ai ni ali i manita maita i leo. Ali malu o le malo New Zealand. I to tonu o Samoa. Ai atanga i masila totoa i le whiangainga o le Treaty of Friendship i le wā o Samoa ma New Zealand. O lo spela mai ai i nā le whiangainga le nā i tau na toi a sion. Maui o te toi au maia i le asuata ea. Se i toi lau, ma toi wha Samoa, ma wha le leo i le ngangana. O nei loa ai lea le tāu o tele o le nā whiangainga. So se mea e manao i ai Samoa. I lo la vano no foi ma New Zealand le nā whiangainga. E le ngata o le tamau a inga, o le puipuinga o le saunga le mua o Samoa, o le puipuinga malu o tua oi ma mea sina Samoa. Puipuinga o le tula fono a wātanga ta Samoa. E au fia ai la le tali mai a New Zealand ma fesilingia New Zealand. I se mea ua le mawhai o na whaatau nuu o Samoa i lona malosi ua ngatai. E tali atu New Zealand e au noa ma le whaapea mai. E iai le alofanga o le melea ma le melea e le ai. Ma nino le lei i le whiangainga le nā mai o te whautua ina le whionga le li pāre mia. Ma lana kāpeneta. Ina ia toi whai tau ma toi lau li liu ina ia o mai. E wha malo sia le nā whiangainga. O lo tā ua fo le whiangainga le nā. A whai e le awa noa se te itai o Samoa. I se whontanga wha vau malo. I atunu ui whafo. O le mwhai o na awai mai iai. E mwhai o na tālusanga mai i a New Zealand. Po ai lava le sui o le malo New Zealand o le a awai atu i le nā whontanga.
e te tau, ma mawhai ma ono mea, o na vea i New Zealand. Ma leo e wha leo ina, le fina ngalo, ma le whanonga o Samoa. E o lava la i leo leo. Lea la wa watu. Ia leo leo. Au le watu ino leo leo nei. Leo o sao noa, sao lava le fionga ile. Le li panmia. E leo leo e atu e soani e toe whatu langa. Le toe whavasenga ina. Training. Procedural practice. Mo leo leo Samoa. Ai ma le leo leo e to tasi whapitoa lau al watu. Awa, e ai isi vaenga e te tau no o iai ma toi wha malu si ai le ngā ruenga leo leo. Moral and ethical principles to developed and adhered to. Io, ma ia toi wha manatu ai I leo leo Samoa. Ia le tūlanga e whatino ai le mea tau le procedure. Maintaining standards and practice. Awa o mea nā, lea sa le mawhai o na whai le teimi e su e ai le tele o mata upu o onga ia. O le maliu o le tangata. O le lavea o le tangata. O mea na whawhau e tangata. O a procedural standard acts of carrying out an investigation, maybe perhaps lea na o tala noa tuai. Wa fia ni tausanga, 5 tausanga o tala noa tuai. We need a fresh pair of eyes and ears to listen and watch this carefully. Return the police department to safety procedural acts and practices. Ana follow la le whaingo mene. I le stepu, ma le stepu sa iai le whaatulanga ina I le tā ua. O le muri tai. Wa leva number 1 tangata. Wa leva number 1. A o le whaala lave. Tele. Le tūlanga sa iai le masalang mia of so much corrupt practices within. Ma le whai tu au I nisi tangata na mafua ai. O na tau pupuni le tele o mea, le an tato o lava iai. I le conspiracy theory of fabrication of evidence I le taimi lea na whangasolo I whamsidonga lea. Ea, e le mautonu uma leo I lātou tali. Le fo o le susu engo pokati mo le oti o le fasiotia e pokati o leo ya le mamea. Peni a mina. O le veo tu au. E ese umatali e tangata. Mea la ia e tau standard procedures. Standard practices. Ana muri tai ai. E maua lava. Ola no winga. O se mea tā ua tele le tātou toi ahmata mea lai le mea lea. Io. A watu mo leo e toi whaatino le whainga, le whaatino ina. Standard procedural practices, the usual, na māsani ai leo matua. Io. Awa ana whai, mausta ia, ma whai ala tō lipoti, o le ale teimi na waa i le mea lea. A le fo e sau, ese tali le teimi i. O le mea lea ia tu au, ma le whawhauina o mori mau. Ese fo i tala a leo. I le mea na lato mau ai ia pokati. O fea, leo ngā ele. E sau fo i ese le tali i le tātia a fo le lea a le fionga i le li malu o le malo. Ia peni a mina. O fea ni mea ua whapea. Ai a silsila fo i ata mapulu whana e pipi I whaatasi pulu e lua le moaulu. E whawhea na sao se whana e te whana mai se mea mamao. E whaalua na whana e pipi I ale pulu I le mea la tasi o le moaulu. Senta le moaulu.
O le whanga le la, ile manu o le la. E atangia mai ai, it was a close range shot. Ka lata lava iai. Ala le whanga le tala no mai ai. Se tamai pistol wha pia po o se long rifle. Toi fo I mai lau tala ile Treaty of Friendship ile vau New Zealand ma Samoa. Ma o I le tāua tele o le fina ngalo leo amata mea. Ioe, a wa iei leo I e to wha, to lima I stasi wha pitoa. Wha tu langa le su enga I le mea sa te tau na su e ai. O tu langa masani ia wha leo principles of the procedural practices ana sao na whai. E le se e maua lava le tangata. Alfa lave le na. Ioe, ese mena tusi e lesi leo, ese le tala lesi leo na whaia. Wa matua I sapa sui atoa. Le procedure o mea ta tau o na whai. Ma le tau ave ina o le ngā luenga mai lesi stepu I lesi stepu. Ia le foi la o ai le mea le na. Ne maliu o. Oi fo I o sia fi kia la tau ia. Toi o atu I le maliu fasia. O le tamai tai professor. O le alai mawhai la o na whai whapea lea mea. O le atu wai whapea nei tangata oti e tangi mai I le ele o lātou toto. Ele ai se tali iai. E ta tau o na tātou tali mea nei. A whai o le fina ngalo lea leo au mai ai leo nei amata mea le su engale nei. Whao popo mai manisi forensic investigators later down the line. Why not? Why not? No o mai leo lau tele noa I se mata upu whano noa tele. Ele ngata ile mata upu lava lea ile tama leo kanata. Wa umana vane ilunga ia clipses o videos. Ole famtalanga ato leo te whai atu ele ngata ile tua whawhine ia whale nā tapu. Oa ule nei, wa whaafia na talanoa ma whale nā tapu ma utau whonoa tuai. I tangata e lango ia kanata, ma uwala au tuai fo ia kanata, ma tu watu lau numera, vili mai, le ataua, o le numera lea le atau savea, o lua tasi, lua iwa wha, fitu, iwa, lua fitu. Nā fo ina te loa lau imeli. Vili mai. Se whai se tala, a ole io o ale teimi ve vela ai ma pupuna ane lo toto o le mata upule nei. O whale nā tapu, o le tua whawhine o le atau sa vea. O lo nofo I Brisbane. Aina ua whaalongo I le polkalame le li I lea o Kanata. O whaasalalau o ilo na ofisa lo ia, ma o ia e ai lona permita whaatanga na te whaia ai tālo sanga no fo mau ma visa o tangata e fia no fo mau I Australia. O le ala le nā o le sota I mai o lo tua fine ia whale nā tapu ma si ona to lua ia lua iwa. Ma le la whanau. Su ele li ilea. Ma to tongi I ai le la tupe si dia le wha se lau. Wha afe fitu se lau tala. Ua fiu lo tua whawhine e toi suen. Ala e ta whao ma ewa mai Samoa. Le ana tau whaafonga lava iai nā ua whaata oto kilipi ma videos o mea nei. O au evidence nā kanata o te aru mau I tai I le tātou wa onga. Le Faculty of Law School of the University of Auckland. Ma le ua whai lau. Appointment ma le dino le onga. Whaalo ia pēr whai e sa o lai te tai. Na o tusi ai leo le tusi to titi tolu lau pepa. Ile ngana Peritania. Na ave o ia whale nā tapu lo iai pēr le kopi le nā. Lafo I leo I Queensland.
i Brisbane, lafo malesi kopi ina i Meleponi. Nā mai le kopi le tusi, a leo leo. E mai ei le laputa inga i so se tangata. Ia isa na mata upu e whaile tama lea. E tau na longo ia le ofisa leo leo. Lea lau o whaia tuai nei. Nā mai leo lunga moli mau nei ale tina ia whale nā tapu. Mai Brisbane ma Australia. E tupe ina tutongi a polotu. O ia Kanata. Lena o whaia tuai leo le tusi. Maolo ta oto pe i le tusi. E o vātu le whā awhi fitu se lau le tupe na tutongi. E whale nā tapu ma lua iwa. Mora se le fia Samoa. E le telefoni mai ia te au le tausanga le te nei. Ana tapu e winga le mata upule nei. Le ana o tusi e le tusi ma vantu i leo leo Victoria i Melbourne. Papena fo ima. Sa tau fiofi lava o le alofa i le ri i le. Se sa ue fai mai sa tala. Lava fefeo da e faya. Tusi fo lau ma si sedi o tangata Samoa i New Zealand mo au se talia. Ele oe se loia, ele oe foi. E fai sa ule sene te fai ai ni pepano fo mau tangata man si seni ni Australia. La vanei, ele o se Australia, mau, ele o fai fo ni o pepole ala na o le tipoti mai fo yo oe i New Zealand nei. Nai sila fia. That's sila fia o lo to lua o le tua fino awa o te le loa. Ai o le mele o e whapenai. O le eisi se tinama se fine fautua ina oi. Lea lau o whai atu i ate oi. A le saula la tata alo le mata upulana. O te o i tai. E whai le appointment with the Dean of the Faculty of the Law School of Auckland University. Mau avatu i mea nei. Whawhela e whai mai. O oe o le loia, o lai whai lau mtau wha loia. Ai e te whaavalea i te ngata, o le tula whono le aveo si te ngata o se loia. O le te ngata, o lo o awa wina ina ia pui puia le tula whono, ma tausi le tula whono. Ma whaa vai le saonga le mu o le te ngata, e tusa ai ma le tula whono o le te whialu e awa wina, ina ia pui pui mai ei te ngata. I le soli o le tula whono. Ma pui pui ai ista ngata. Mai leo lātou wha o oni tūlanga whainga tā ista ngata. Mea la leo o wawa e tuna iai. La me te alu i whemai. Whaila wa onga whaloia. A o le nai te soli le tula whono. Wa e whao ngā ina. Whao punga ma whao mtalanga na. Wa whao o ai whainga tā ma mawhatianga. O le tula whono. I isi tangata anu, o le atu nu, ai maise o tangata Samoa. How can you say and do that? That you are trained and is training as a lawyer, but you cannot protect people from the law. O le nai te soli le tula whono. Whafonga foi oi. There are ethical principles to protect the integrity and the credibility of such a prestigious profession, such as becoming a lawyer. And look at you and what you're doing. Shame on you. Whaalongo longo mai talo whai a inga. Ele na o whale na tapu. Le a inga lea wa fia, le ta oto fo isi tu se wha ia te au, na lafo mai isi tangata. A la whaia i whea lo wha vale va lea tele. Ma lo le maas yasi, ma le mata ngā i luma o tangata. Wha leanga, le au le maa lo, wha leanga. Le sa wha pito, o oi whai nei whai le sa wha pito. Ele le lei ni ana onga, ma wha uu mai ni a onga le lei. Lea wai whaia fo i le pale mia, whiriwhili o le atunu. Au te matua i o wafo. A lea lawa te saua i lunga.
A fo ulu mai fo ima. Ma le to ina vai. Fa fe na fa mai. Te mal mala mal tu la fono. Ai tala no ya fon toe. E te fesili ya fon toe. Ta ua ia o le tali mai o fon toe. E mal mala mal tu la fono oi. E te fe pula I solo mata mai fe keke I solo maka. You're out of place. You don't know nothing. Not a legal, simple procedure like this. O na rori a mai ta mai to ina fo le fa valea le nau. O fe tu mai fe junior. O fe la e flo wa ina le tu la fono. Ai te fe sili le to ina sili o le fa valea e le mal malama le tu la fono. Ai tali mal to ina ya oi. Ya wa o mai le to ina lo ma fa fa. I mea tau tu la fono. Ai mai fu I fa valea la vai mtuale mal malama fa la fono na to ina non tau fa le. Ala le talale. Ale fionga le li pale mi le to ina le na mai fea. Ia leo wal watu de Australia, valo mai ai, ma fia malo mai ai. Ai le teimi na inei ai I Samoa. Na o mai ma whapa u I o na tuli, sa u ma au mai ai ma lona atali I e whaife au ma lona to o lua, wala. O ele tantonu e. Tantonu palmio. Sa u e whatu ese ma whasifo. Ale fu o watu toi whai. Nanga le ma whai a. Le meo le loto le anga ina ua le maua, le paua e ofu ai. Le malo si anga na mana o e tu lei o ya tu le epa e vatu, paka lu le mea. Wa uma le taimi. Tau ono luo e te lua fatu ese. Ia la uma man fai mel palmia. Ioen. Tau man fai mel palmia. Valo mai pe ina. Ioen. Ma fe ei mai pe ina. Malango maua ya ina. Ma fale la wasi ai lava ina. Talana. Got all the receipts. Got all the videos. Because I will launch an investigation and given this letter that I wrote for Falinatapu to the police department over here before I hand them over to the Dean of the Faculty of Law at University of Auckland. Watch this space. Tantonu ye langa wa matano wita tele to inga mele te whaia nei tangata. Wala. Nei lola ia lea. E te le whau. E te le songi se mea. Tau walea. Na wha whena watu mula student. Le tai whau a leo mua a mata o na whai le soli tu la fono I tangata sa tauna pui e le tu la fono. How can you do that? Asa nga I se iula inistangata. E te le ula ia le atau sa vea wa leva. No pui oe mai limo tangata. Ma fili sa mana na oe matua fasi pala oe. Yo, tala tangata e watu lo lava whaalo ia lofa ngia sa vea. Leva mako manga o pingi lau kamale a oe a lea la yono whaku. O le keimia papa e sisi o kou kamale nkou konguri karianga lo ma sisi o tui. Opo na, na. Protected you. But people wanted to hurt you. People wanted to give you a good bloody hiding because of what you do to people. Shameless and undeterred in any situation. Ole matua kaukia la. Ya le na. Ya e lo le lei. Ya e lo le lei. People have been hurt and people cannot tolerate you again. And that's why you hide. That's why you hide. Nena leo na e lafililo. Ne mawhai o na toilo. Na le munga mea leo lo ngutu ilungole. O lau polkalame. Ai, ua matua I e popole lava. I so se me te whelwa iai. A leo te whai atu lea tunu. Lava pale. To o le tai. O le li lea. Mai mawai lima o tangata. Na o upu ai fasi ai. Ai fasi ai le tula fono. E sa mat sa pini sa fue. Sai le tula fono.
talo fai. Yoi. I tangata o lau ainga. Awa e te le i ai o so tanga mau whaalolongia fo i latou. O uso, e peo ni uso moni fo i a teo. Me fo na e lai o le tau vā mo uso. Ma tangata o le tau ainga, e te tata alawa whapena one gang, le eisi si pipi i atu, iai wa latou mara malama le lei i o winga leanga. Sui la wā meo. Sui mau upu malau talanoa. Yo, tena, tuai lava ai fai mai. Ole a tātou wō le malolonga. Foi mai, tā walunga le nganga ifo Faiva le nei aso. Fatalo fatu sau, ngā lole, ngā lue le nei aso. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi ananga tā, e mawai moenga ngā o si tutona ni usila, wha apea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, lima whāwalu. O walu se lau, lua, lima whāwalu. A Chic Homes Limited. Wale taimi mua le nei o mawhai ai ona rent to buy. E yeisau kiwi seiva mani nei e tālafu. E mawhai ona mātou fisosoani. O le finance e mawhai ona amata mai i le 5% le deposit. Whaatau sao mai i lātou e whausia whale. Whaingo fie mawale. A Chic Homes Limited. Whafsotai mai loa Shemaima i le olua tasi lua fitu o valuli maiva. Olua tasi lua fitu o valuli maiva. A Chic Homes Limited. Amata ile aso mo se tae au manuia. E tutu wa e lana whanau, ma lātou ta ua oia o le manuia. E vi ia fōi oia e lana tane. Lo o tina, whawhitai lo alofa whaamaoni. Lo le tu la whaai o i mātou le whanau. Lo le whaalongolongo ti ngā i le tau singa o i mātou. O fua i o lo alofa, ua mātou sele ina ma le manuia. Ua lata mai le asa whapitoa a tina, o lo wa vanole nei e te awa lofa i a mama. I se tusi. O le tauwanga a le Radio Samoa mo le Mother's Day o le neitau sanga. O le Dear Mama. Paisa tusi i a mama. Po e mailau video i lunga o le TikTok. O le page o le Radio Samoa ua mai e tāpena i le PC whaunga. Po e mailau video. A o e whaitauina lau tusi. Tu uai maniata o mama i lau background. O le ata punia le tauwanga i le asofito me i le sefunu o le tai au. O na whaatino lea o le sei i le afa le sefulu lua i le asofito lava o me. Moni si whamtalanga, rili mai i le tatau officer. Lua ono lua, tasi 5 i vatolu. Lua ono lua, tasi 5 i vatolu. Pe whaonga mai le messenger a le Radio Samoa. Ia manuia tele le asau tina. Mai le pūlenga ma le awhainga duenga a le Radio Samoa. O le porokala me o le ngā ngaifo Faiva malei a taua savea i lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fisosori mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tongawitia o le ngase ngase o le fatu. Ma le ngase ngase o le kanesa i whale ma i e lua i Nandi Masuva. I le atunu o fiti. Asia siane i le upenga tawhailangi. Pacific Specialist Healthcare. psh.com.fj. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o i aso taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le aturuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame le leimo o e tālo whalawa. I sai e fast fulu o lana whai ua tōru si fulu manitasi. A o e whaatalitali i le alii e toi whaafowina lo lātou malosi. Lātou te si ia e apa au e pei o aeto. I le susuenga i le manulele le nei o le aeto. E whatusa le aeto o le tupu o manulele uma o le vani manimo. O le si malose iai le aeto. O le aeto e mawhai o na lele maua lunga lava. I se maua lunga e le mawhai e isi manulele o na o iai. Vapela iai le manulele lea e whai mapale tui o le aeto, o le manu lele lea o le oreva, o le ami o le oreva.
e lele le oreva nofo i le tua ua o le aeto ma tui ma tongi pe ia futi le hulu o le aeto. Ai whapela e le popole i ai le aeto. E tu ua ia le oreva e whaila na mio. Pau le awala le aeto e whai e alu ese ai ia le oreva mai lona tua ua po lona tua. O le lele lea i lunga i le maulunga. Luma lele i lunga. E o lo i le vane munimo lea ua le maa na vai le oreva. O na oso o se loa le oreva mai le tua o le aeto. O le winga tonu lea o le olo tuisia mai e le profeto Isaia. O le tangata ono sai ma whaatari tali a o whea ngai ma ti ngā ma whainga tau le olanga. E le vale ase taubi. E iai le saurotonga ma le manuia i lona muli pea ma whaatari tali i le atua. Ia e tā ua lo tātou mataala ma ono sai i tamai o rewa ia o loo wha lave mai ia te oe, wha ti ngā mai, wha vai loto mai, po a malava ni winga o loo te mai ia tātou mai ia te oe. Ia ole me silio tātou ona whai. Tātou pipi a Yesu whaatari le whaapipii apa au Yesu ona tātou whele le iai le maua lunga lava lata ia Yesu o ina e le mawhai ai e le whili ona o so whai ma toi wha lave mai ia te oe whaapipii la i o apa au Keruso tātou te while muai ma manatua e le lei mo oe. O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na ole malanga al maliu maleonti e mawhai foi o na latu awina mai tino maliu o e pele mai so se atu nuo lanolangi wala au no le ese tatu pu funeral directors i le lua no lua tolu fitu o pea fiuane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive Manuko City. Ia, sa mola atu pele o le nā ua motu atu ia nā i langona fo i o le nei aso i tā walunga i le ngā ngai fo Faiva. Ai ara sisi o tau o le nā e pipi i pēa malangolango le tamalina. Fai ai, whamaile i atau sa vea vili atu, o lua tasi lua iwa wha fitu iwa, lua fitu. Awa, ia pēa auto mana e wha uru koukama. Ai manu. Le mawalo o avanoa i tai le wa fai le avanoa le Dean of the Faculty of Law School of Auckland University e o uma i ai mea ia o le nau tainga ina ia tali atu i mana ongo o tangata ua pangatia ona o whainga le manuia whainga pa le mi ngau ia matala e whai malalafo i te tai o le atunu ya saula ia le se i kako spa le mea le nā. No fa mai le tua vai lua tusa so tātou manuia. Tātou whailoa i le whaatawhiti le aso a tai au. Manuia lau tō maftanga ma le sunga ia sau siu whanua. Maua fo i sona whina ngalo. Ia awa lau tō maftanga i le ponei. Whabangalo se leo le au auna pēr whau pa o papa pa o vale lau whafunga mai. Manuia fo i tiu te mawhaiwa malo longa le te lenga ia seu manu. Whailoa i le aso a tai au. Ia, maruia fo i tau mawhtanga, tali ngā sua, mausi ngā taulanga. Malo longa le nei pō, pe a ifo i tō whanga, ala whai i le alofa maleanga le leo le atua, ma malei fo mai mawhoringa i le atua, ma moli la au i whonga. Tātou whailoa, i o tau uma o ta mamtina mātutua, ai mai se fo i lunga le api o whoringa, Facebook page, ma le tātou YouTube channel, ai mai se le wha mō tasi o ono tesi ma le tasi i Samoa atoa o loo wha whangafonga mai. Le au whainga luenga tutofi, manuia malolonga le nei pō whila i la so tau, soifua, lofa mō oe. Ua fia ai lome, ua fia ai lome. Lome, 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 lome.